I onda nas ophrvaju problemi, pa vrlo često, iako smo aktivni hrišćani, mi idemo i kod psihologa i psihijatara. Otkud to? Hristos vaskrese. Zaista je Hristos vaskrsao i to je naša velika radost i naš stožer našeg života i osovina i jedini puni smisao. Sve izvire odatle i sve uvire u vaskrsenje i evo sad smo u tom predivnom periodu kada vaskrsavamo zajedno sa Hristom i daj Bože da se to naše savaskrsavanje sa njim nikada ne završi, jer u stvari Carstvo nebesko je jedan neprekidni vaskrs. Ja kad sam bio mlađi pa tako razmišljao, Carstvo nebesko, raj. Pa onda dolazi s leve strane pomisli pa kažu, pa ako je tamo stalno tako samo fino, lepo svi igramo u nekim vrtovima punim cveća, da to možda neće biti malo dosadno. Gledajući onako kao jedan razmaženi beogradski klinac kojem je stalno bilo potrebno neki ludi provod. I onda kad pričaju to Carstvo nebesko pa misliš, ali u stvari to je jedna vrlo ozbiljna dinamika, neprekidna dinamika, ushođenje ka Gospodu, tako da zapravo vaskrsenje je jedno stanje. Ono se nikada ne završava. Znači mi kad smo u Gospodu Bogu, kad je On u nama, mi smo neprekidno u jednom kontinuiranom vaskrsu. I to je to predivno osjećanje koje treba da se trudimo da nikada se ne ugasi u nama. Eto, bio je vaskrs, proslavili smo, pa sad idemo dalje. I opet smo u nekim svojim smrtima, s nekim svojim depresijama, nekim svojim brigama. Treba podgrevati to vaskrsenje, kao što ćemo kroz svoje svakodnevno molitveno pravilo podgrevati blagodat liturgije, jer je liturgija na kraju krajeva samo jednom nedeljno. Treba izdržati još sljedećih 6-7 dana između dve liturgije, zato je neophodno, znači da mi tu blagodat liturgije, koja je naravno kruna našeg hrišćanskog života, da održimo živom, punom, radosnom, aktivnom u nama, kroz molitveno pravilo koje ćemo da obavljamo svakoga dana, ujutro i uveče, ili ako smo, ne znam, kako zauzeti ili umorni ili bolesni, barem jednom dnevno, da bi sačuvali tu blagodat liturgije. Jer ona vrlo brzo ode. Prosto zaboravimo kad smo bili na liturgiji, iako recimo idemo jednom nedeljno. I onda nas ophrvaju problemi, pa vrlo često, iako smo aktivni hrišćani, mi idemo i kod psihologa i psihijatara. Otkud to? To je paracrkva. Psihijatrija je paracrkva. Psihijatrija je neka izmišljotina kako sad da se leči duša ljudska. Nikada u istoriji, znači, medicine nije psihijatrija bila deo medicine. Medicina se bavila hirurgijom, internom, preventivom i farmacijom. Tek kad je crkva izgubila svoj uticaj, počela je da se medicina, htela, ne htela, jadna, bavi psihijatrijom. Zato što mi nismo, u stvari mi ne koristimo blagodati našega pravoslavlja onako kako bi trebalo. Jer tu imamo svu silu za sve. Na prvo mjesto za radost, za životni elan, za uspeh, za ljubav, za sve. Ali to je nekako ušlo kod nas samo kao običaj, tako da ne kažem skoro polumrtvo ili poluživo. Evo recimo ovdje je skup o porodici i o braku. E sad manje više što brakovi danas, ne samo kod nas, nego svuda u svetu traju kratko, ljudi se razvode, a što je najstrašnije, ovdje kod nas u pravoslavnoj Srbiji čak izgleda mnogo više ima razvoda brakova recimo nego u nekoj Holandiji, koja je jedna krajnje dekadentna i trula zemlja, sve zajedno sa holandskim narodom. Nekako kod nas nismo nikada stekli tu kulturu zapadnjačku, a izgubili smo našu duhovnost. Tako da smo nigde. I zato, kao što molitvenim pravilom čuvamo 7 dana liturgijsku blagodat, tako celu godinu treba da čuvamo blagodat vaskrsenja i da vaskrsavamo svaki dan. A to je jedno vrlo konkretno osjećanje. To nije samo praznik. Farbali smo jaja, tucali smo se sa jajima, bilo je radosno, Hristos uskrese, pa još do Spasovdana slavimo.
Ne, to ne sme tako da bude. Mora da bude, znači, duboko živo osjećanje u našem srcu. Moramo da budemo stvarno živa crkva. A to se može, to nije tako teško. A recimo, eto, u tim našim brakovima, što se razvode ljudi u svetu koji su sklopili taj brak u nekoj sobi pod brojem ne znam kojim u nekoj opštini, to naravno nije brak, to je registracija. To je kao kad registruješ auto, dobiješ registarske tablice, to je registracija, to nije brak. A brak je u crkvi, to je venčanje, gdje ti u stvari dobijaš dozvolu da voziš taj brak. Međutim, ako ti nisi naučio da voziš taj brak, ta dozvola, to venčanje ti ništa ne znači. I vidimo neverovatnu tragediju u svim eparhijama da je ogroman broj razvoda crkvenih. Znači da pustimo na stranu ovo u svetu što se dešava, ovaj cirkus i ova papazjanija, tu šta mi možemo. Ali tragično je što se ljudi venčani u crkvi razvode.